Şu bizim şahrımız azı bir yer işlep buna sürogunu bitudat, dalam bir torağız işlep ketdi. Uşul vakat şeyi, uşul bizden Kadamca şahrının bölüngen jerlerimiz Meriyan balasında yok. Bu balan Sovrozbek ayıl hükümetinde de öyle turat. Bu bölüngen emas birinci vaprat. Bunu kanday jol menen siz bölüp olasız. Azı Granistanın bölüp özünüz yaxşı bilesiz. Türk'ün muştaş menen, tayaq menen anan jarım barıça jadan bölünür. Anan ekinisi siz özünüz öşe jetekçi bolup bargandan keyin kollektiv menen kanday muamele egen. Uşul vaprosga bir yaxşı жооп берсеңиz, şu Mayerde turgan kollektivlerim vardı Meriye'de. Onlar da koşlar versem o şaylampasına geliyoruz. Biliyorum. Tamam, bana geçelim. Evet, aslında canavar kısımları kullanılmaya Değerlensin Necmiye'nin ve Fatma Ali Nimet'i öğrenci. Urna pustoy. Aldın başlap 21 bülten verdik. 21 bültenge belgi koyup şaylandı. Yaşıkka düştü. Oşunuz жалпы санын эсептеп коелу.
талапкер Бегалиев Бакытбек Турдалиевичке берилген добуштар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Талапкер Нажимидинов Ахматали Ниматиловичке берген добуштар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бүгін сессияның қатысушылары ушул шайлоонун жыйынтыгы боюнча сиздерге маалымат берип койсок. 21 депутат катышты, 21 бюллетен ташталды. 21 бюллетендин Нажимидинов Ахматали Ниматуллаевичке 9 киши добуш берди. Бегалиев Бакытбек Турдалиевичке 12 депутат добуш берди. Куттап койсоңуздар болот. Ертең сіздер таңдаған мэр күн алдында берелі ел емес, бұл кіші емес сіздер жоқ дейсіз. Ошондо сіздерден талап болады, мына қандай мэр таңдаған екенсің демекші. Мен ойлаймын, мен баяғы баштамшылы айтып кеткенде жеңген болады демекші. Елге қызмат кылыш берген депутат же аким, же мэр болып емес, жөнөкөй коомдук иште дагы элге кызмат кылса бул баар калат. Ошондуктан мен жаңы программаңызды окуп отурдум. Өтө шаардын айнелер маселелерин көрөбүз. Баардыгыбыз билебиз. Эми ошол маселелерди Бакытбек Турдалиевич сиздер эске аласыз деген ойдомун. Келечекте жакын күндөрдө да болот, кийинки ийгиликтерди аша алыңыздар болот. Ийгилик сагынып ушундай элдин алдыга чыгып, ошончо добушту алып, ишеним арткан депутаттар барга рахмат сизге. Бакытбек Турдалиевич эми баягы бирөө жеңет экен, бирөө жеңет экен дегендей жеңишиңиз куттуу болсун. Ишиңиз ийгилик болсун. Анан депутаттар сиздин мойнуңузга өтө чоң жоопкерчиликти жүктөп атат. Мен ойлоймун, ишенемин, ошол жоопкерчиликти сиз достойный, ушулардын каалаган талабын аткарасыздар. Ишиңизде ийгилик болсун. Кудай буйрса, ушул депутаттар менен, сиз менен, аким менен биргеликте шаардын өсүш үчүн, өнүгүш үчүн салымыңызды кошолу. Биргеликте иштейбиз деп сөз беремин. Ошондо Кудай кааласа бирге иштейбиз. Мен оюмда бар буга чейин бизге чейинки мэрлердин дагы өзүнүн планы болсо керек. Алар менен дагы иштейбиз. Сиздердин жардамыңыздар менен дагы бир жолу рахмат.